मैं मुखरम जरे तो नहीं इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंगबम मनु होना हरिबा 360 degree analysis of news and events ता मैं मुतरान मुक्चरी हौजे उजिक चथरीबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की बजट की सेशन है बतारे सेशन सिगी तोंगा बा डिमांड्स फॉर ग्रांट्स खनरकप मतम सिदा मरुइना लंबी थोंगी मतंग द खनरकपदा लंदम सिदा लेरिबा कोई PMGSY की डिस्ट्रिक्ट रोड की सिगी मतक सिदा कोई नेशनल हाईवे सिंग है बतारे नेशनल हाईवे की सांगलबा length है बतारे मसी के सांग से मैं आमा मणिपुर से लेरी मसी चरांग ना as long as 1723 kilometers से मणिपुर खत द लई है बगी वफम सी कोई मिनिस्टर ना PWD मिनिस्टर ना थमकी बोले रे हाउस दा लोरना मसी के मनुंग सिदा 1407 kilometers से NHIDCL दा मखोइदा अलॉट तौबा डिस्टेंस नेतर है 82% of the मणिपुर द लेरीबा नेशनल हाईवे की असंग बसी की चाद मरिफुनी थोगी चांग सी NHIDCL द पिरे अदुगा लेमहोरीबा 310 kilometers in a state PWD in a pyre aduga BR on a kilometer manga maga pyre hadanga CC house the mukan update the wing around ketang data amani kitang chianable like have you often supondo kibolere manabduna high 82% national highway sing manipudala river national highway sing asida NHIDCL na hauki bachahi yasir surg lakpani haukiba adubo hauki bachahi oh mari se haita 2020 dagi horaga hoji pawse yamna delay torpa thabusing solution daba adugo hoji su makata na solution bangamroi matam khara extend to we have bagi wapam sing ba lak pasina maram oiraga maruina ukhulgi MLA ram muibana house the pukhalki wapam hui national highway number 202 imphal ukhul lambi gi maruina yangang popidena Finch corner section 6 kilometer kuntra ketang hen bakhangni adubo hairiba kilometer kuntra hen 2020 gi Jun Thada assigned the Horga Hosi Poba Tabuxi Luibangam the Vivatare, Tabuxu Sudaba, Masik reports the Lega Tasulere, Chimister Ginoris Tuslere, to discussion to Buzulere. Aduga Marwin Masia, kilometer Mangamuki Sarukta, kilometer contrast, kilometer Mangamuki lam compensation Ginatraga, forest clearance Pang the Bugi, China Vukara Labin, Kumanga City Sembiavani, Adusu Semdra Labis in Maramuraga, Hosicti NSIDCL da, Piramatabak Mayams, 82% of the kilometers Piramasi, Masi review Toroni, Aduga, Makoi the Piramba Saruksigi, Mahota, Lamdamsi the Lejeriba, local contractors in the Su, Tabaxi Piraga, Hena, competitive environment create Obago Yam Tuna, time bound Yam Tuna Tabuxing solution, and also quality de Blambi sing, Maruna National Highway sing. Sanabagi Tabuxing packet Pahorgani, Aduga, High Riba, Yang Popidena Finch corner 4 kilometer contract, Hanbagi contract, CNSIDCL Makada, Kogi, Vahara, Infra High Riba, Group Sina, Infra High Riba, Kogi, Masina, Laura Tabuxi Subine to High Sina, Tabusin, Sudramina Makogi, Mataktasu, blacklist, the winnable of Blackmatam, the Varaha. Infrastructure si masisu blacklist to nabagi pakalani thabo pakalani heavy often sing photo kile reto na hojik lai often si NHIDCL ki share habitat national highway ki share si 82% si review torga state ki contractor sing da phang pa ya bi khong ta am lak tu si mama su khoi masi mathok tare habagi matang da impact news ta khana jakhi bolere ngasi makata na hojik lai ba lakadri hong basi ki matang si da khana nena gudang tang si impact news ki manung hona ki tharam da lengsin dole biri basi joining us tonight on manung HUTNA all Manipur Contractors Association Forum की Convenor Oja Thangjam Somarendra Meetei Oja Somarendra Baham Tataram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us PWD Manipur की retired Chief Engineer Oja Lokendro Singh Oja Lokendro Tataram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Hueiyen Lanpao Pauche की editor Oja Maibam Dhanabir Meetei Oja Dhanabir Tataram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basi Oja Somarendra Lakchi Oja Somarendra Laiba Ahong ba कोई local contractor Singh sida even a special contractor or a summa koida tabok maps national highway singi maru 20 kogi crore gi matakte henba sina koi highway katagi na tabida any other kogi contract mam lak matam da 20 crore yalaga di koi state ki contractor singa tabok suba ngam da gi criteria suba su da gi wak mam le ramane du highway city state da su pi ba yaba NSIDCL da su NSAI da su na ta BR da su pi yaba adu mam khane du ma se da lengang na pitch tawraga state ki contractor sing da tabok Pangan target hena kana gani habo hamsi mamang do sukui contractor association gi makeda gi su phonduk pelere adu hujikti madu gi wapam du house da khana rabni thabok tom thorp pagi mami tarak tom mali live ahong basida contractor association forum gi makeda gi kari kamai yeng bi masi live ahong basi masina karam haina manipur gi miam da aduga manipur gi phatre lambi thong sida karai phauba masina contribute tawni kana gani thambe bi मैम खुमजन कनो तौबनी अखोइना तौरिबसी ममांगदा अखोइ कंप्लेन सी अखोइ चीफ इंजीनियर दा अदिगी वर्क्स मिनिस्टर दा अखोइ हाइब लेखरे यारगदी मसी तौबिनु हाइदना मपानी एजेंसी सिंग द पिथोपचे NHIDCL ना सुरसु
नत्रगा ABCI नबु सुरसु नत्रगा की स्टोन नबु सुरगसु थबक से मोइना मणिपुर द लेरिबा दिकादार सिंगसिदा सब कॉन्ट्रैक्ट पिथोक पंगाक्तनी मोइना सुबा मतनती अदुना लेरिबा कंडीशन सी एखोई इकाई खुमना चरबा अखोई मतम अमगी चीफ मिनिस्टर सु लेबिरी मसी मतम अमददी थबक सी येलगा अदिगिदी एखोई वा ऑर्डर पीरगा एखोई कॉन्ट्रैक्टर सिंगसिना मणिपुर द लेब कॉन्ट्रैक्टर सिंगदा येनरगा दुम सुई अंडरस्टैंडिंग दा अदुमाइ तौना सुबसी अदुम माइ पाखी हाइताई खुदी नेशनल गेम्स की थबंग माइ पाई अदुम नेशनल हाईवे सी मतम खसांग कुइना एखोई इम्फाल मोरे अदिगिदी इम्फाल दिमापुर सी एखोई मणिपुरी कॉन्ट्रैक्टर सिंगसिना सुरमिनी अदुना मसी NHIDCL की लौथोगा मसी नत्रगा अतोपा BRO दगी लौथोगा मणिपुरी कॉन्ट्रैक्टर सिंगदा अमुक पीबदा मसी अचौबा माइ पाकपा दुम ओइगनेना खंजे मरमदी करिगिनो हायरकांदा ममांगदसु मणिपुर की कॉन्ट्रैक्टर सिंगसिना अदुम सुरगा लाइबा अदुगा कॉन्ट्रैक्टर सी अखोई SBS कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल हुजिकती इना खुनबा स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर यामना हुजिक मणिपुर द थबक सुरिबसे अदगी मैत्रम कंस्ट्रक्शन अदगी सुममिंग पनबदा अचौचौबा कंस्ट्रक्शन अखोई कॉन्ट्रैक्टर मयाम अमा कंपनी मयाम अमा एजेंसी मयाम अमा थोगले अखोइगिसु अदु थोइबसिंगसि अदुम पुनसलगा अखोई तौमिनबा कांदा अखोई पुन्ना मसिदा चंगसन मिना कांदा माइ पाकनेना दुम खंजै अदु मणिपुर की कॉन्ट्रैक्टर सिंगसिसु अचौबा खुदोंग चाबा म सोइदना फंगनी हाइदी मोइदा NHIDCL द पीरिसे एडवांस पेमेंट नत्रगा कीस्टोन द पीरिसे एडवांस पेमेंट पीरगा सुबुसु मयाम अमा यावरी अदु मणिपुर की कॉन्ट्रैक्टर सिंगसिदा स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर सिंगदा ngasiबोगदा एडवांस पेमेंट पीरगा सुगिबा खोटखिबा अमत्ता लेत्रि अदगी हुजि लोकचाउ थोंगना मयामना हाइनरिसि अखोई एल कुमार अखोई ताकुमाना लोइसलेइनी अखोई तामोन लोकेन अखोई सर लोकेन की मतमदा अखोई अदुम मधुसु मति अमा अदुम यावरिबनी अदुमाइ तौदे मणिपुरी कॉन्ट्रैक्टर से सोनम नति अदुम ngamgani नेशनल गेम्स सुरिबा 1997 दा टेंडर थोइबनी नेशनल गेम्स विलेज से 97 की अप्रैल दा टेंडर थोगा 1998 दा नेशनल गेम्स पांगथोइनी अदुदी ओनली 1 ईयर खक्तनी 97 दा टेंडर तोबा 98 दा नेशनल गेम पांगथोपा नंगनबा पीरी मनी मणिपुर की कॉन्ट्रैक्टर गना नेशनल गेम्स 99 दा उन्दो माल 99 सॉरी 99 97 दा तौरी नै टेंडर अदुगा चही अनि दुई मनुंग दा नेशनल गेम्स पांगथोइनी यस अदुमाइ तौदना अखोई की कॉन्ट्रैक्टर सिंचे स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर सिंचे हुजि मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफम सिदा पांगथोइब मिफम सिदा कॉन्ट्रैक्टर्स मणिपुरी कॉन्ट्रैक्टर सिंग दा खुदोंग चाबा पीरगनी अखोई हुजि पीरिबसी हुजि राजना हाइबिरिबा 1723 किलोमीटर नि टोटल 19.595 अदुगा अपुन मसिंगसी कनोना पाइरिसी लेंगसी NHIDCL नि पाइरिसी 1407.955 नि मोइना पाइरिसी ओके अदुना सांगबा 82% गुम पाइसले बियारोना 5 किलोमीटर द पाइरे अदुना सिगुम मयाम से अखोइ द खर खाइदोपिरागा मणिपुर की स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर सिंगसु मोइगी थवाई हापिबा अदुगा मणिपुर लमदम सिदा कंपनी नत्रगा एजेंसी मोइमन तौरिबा सुमाइना अखोइ स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर मयाम सिदा तौलबगी खुदोंग चाबा म पीरगदी मसि ख्वाइदगी लाइबक फबनी हाइना आई ऑल मणिपुर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन फोरम की माइकैदगी ngasi Manipur government bu gi mafamda ai nungaiba phongtokchari adi thagap phongtokchari haitai sumaina India government gi adumba share mayam ama Manipuri ki situation Manipuri hujik leiriba thabak phangdabagi special contractor singsina thabak leitadana 5 lakhs fee thiraga moida restart tawribani 5 lakhs non refundable ni lupa lakh mangas one time lakh ma piribani first class na 3 lakhs pirini admai tawra thabak phangdadana mayam ama leibase si kharadi safarani aduga contractor singsina khar niyom chumna agency na tawribasidagi hena kitang quality leina suba ngamna ba ikoi punna khanamina ba mathok tai na ai thamjage okay hena quality leina thabak sunna ba loina time ma na te hoi Manipur si matam che tum law leiba hujiki 202 Imphal urkhul lambi gisu हाइरिबा मतेक से किलोमीटर कुंट्रा खरा हेन बसी मसी 2020 दा असाइन तौरगा होजिक फावबा थबक से लोइबा ngam da मखा थाना मसी मार्च 2024 दा पैकेज 1 लोइसन बा अदुगा पैकेज 2 ना मे 27 2024 दा लोइसन गे हाबगी मतम एक्सटेंशन अमुक थारे हाबगी वाफम से लाबनी ना हंदकी सिरोई फेस्टिवल नंगोइद्रा हाबगी मी पाइना बस दुम लेरे अदुना मसी नंगोइ हाय तारगी मखोइ मत करगी नंगोइ दुना हाबगी शोकस नोटिस थाबियो हाबगी वफम सिंग सु खना यु लेरे अदुना उजिक लाइबा अहोंगबा मणिपुर लाइबा 1723 किलोमीटर सी मसीगी शरु खरा को लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंग दसु थबक सुहल लगनी हाइबनी अदुना आइना मथंग उजा लोकेन लाखनी उजा लोकेन मसिना
कोई yes local contractors से मैम यूरोप से नंबर मरेगा मापान दिखे लागपा कोई हाई रिपर कॉन्ट्रैक्ट तौरी एजेंसी में आपसे किसी कंपटीशन हम भी हेल्दी कंपटीशन हम करान है ना फना तौरी है कोई लमदम की कॉन्ट्रैक्टर में हमसे एजेंसी में हमसे मोई दीदी कोई है ना फना उत्तर जाती है बगी कंपटीशन हाई हेल्दी स्पिरिट हेल्दी कंपटीशन स्पिरिट हम दिलाक तो दी माले अदुबु मसी यामना लाइन हेक्ट लोबु यादबा अदुम मकल की चेंजेस अमोइन उबीबरा कैनोदा हाइरिबा थबक हाईवे के थबक सुबह हाइबसिदा एक्सपीरियंस लेबा हमसु मथौदी तादो माले दु एक्सपीरियंस की वाफम सुदुम थंबिरी ममांग दो कोई लोकचाव थोंग सागे बखोकी बे मैम चिंगबा कमाई थंबी मसी इजी टास्क और बिग टास्क इन फ्रंट ऑफ अस अदुयामना लुबा टास्क तिनते ओके अखोइगे पास्ट एक्सपीरियंस तौजी हाइबिबिदो ngasi मक्सु अखोइगे सानबगी नुबिना पंगथुइमिना 25 फेब्रुअरी आई जियोजरी को 1999 गे अदुदगी हौगी बदुदगी अदो मतमदुदा इवन अखोइगे कोई लोकल कंट्रैक्टर जिंगी मागी कनोजी अदुम कोई सिंथानिंगाई ओइबा हाइदारे बनचे एग्जांपल थोंजी मयाईगी डबल लेन दनी को डबल लेन अनि जाब चलो थामा पन लोइरिनी ओके सो आई वाज इन चार्ज ऑफ दैट आइदि अमना मखारोंगिजना एनजिला मा मसा मुक्ति लेगिद्रे अवांगलोंगिजना नसीर साहा ममानिजी कंप्लीट तौना लगा को ओके अदु होजिक फावबदा अराउंड अदु वरगदी अखोई सिल्वर जुबली फंगबगी टाइमिंग दुला आमे को अदु होजिक करिमता मदुगी कइनोसी लेते अदे अमना नेशनल गेम द तौगिबसी इवन याम वाना कोई डिपार्टमेंट खुदिंगमकी बजेट प्रोविजन दुदगी कागा हाइजे पैसा होजिक नुंगाइबस माने नुंगाइबसु नतिया अतमदुदा कोई लोकल कंट्रैक्टर सिंगसिना लोइन तौगिबनी फिफ नेशनल गेम से को आइना मतमदु लंबी थोंग पाइजै अदगी कोई बॉक्सिंग एरेना शूटिंग एरेना अदि मथक्तुदा अदि केसांपत थोंग इन एंड अराउंड दी कइनोजिगी जी थोलकांदा अद मतमदुदा कोई कइनोजिंगसी थ्रू द नाइट हाइजी कोई सुपरविजन जे बारो मतुंगदा कोई स्लेब कल्बार्ट हाइबजे कोई खुन हाइब नति मतमदा कोई कॉन्क्रीट मिक्सचर वाइब्रेटर याउन तुम हाइब अन स्टिल मदुगुंबगी कोई लोकल के हुजिक हाइजु हाइनरीदना को वोकल फॉर लोकल असी टाइमिंग जी हुजिक पानबीब सरकार नसु मजिद मजिद खरा इंटरेस्ट अदुम सौगतपीब माली अदना होजिक लंबी नेशनल हाईवे जी अखोई पुरमिमनी नेशनल हाईवे 1 and 2 1 सिना वांगलोंगी माउभाउगी देन लिलोंगदगिना मोरे बाउजिना नेशनल हाईवे नंबर 2 अदुगी कोनंगदा नेशनल हाईवे 3 लाकपजी अखोई ओरिएंटल कॉलेज बाउबा सिदगी अखोई वांगले काइगिसे मसी अदुम पुलाई अखोई ऑनरेबल मिनिस्टर वर्क्स होजिसी ओइबिदिबिसिनसु अखोई होजिकी जिरी लंबी जी अखोई कनोगी ऑनरेबल एमएलए कोई कुंजे सोर के का ये कोतना कोई क्या नोगी टीवी की क्या कनो दसु खन्नबा दिगे याम उटी रेदना आइजुना लोंबगी सतपदुदा कनो तोई अदो खुशियम दु खिदंग होय नॉट अप टू द मार्क अदुम मयामना उबिरिदुनी अदो होजि कोई लोकल की कंट्रैक्टर सिंगसिदा पीबदा कोई कसु सिंगननिंगाई लेतेना आई अदुम आईगी पास्ट एक्सपीरियंस हाइज तारे को अदगी अमना मतमदा कोई यस हुजिकी कंटेक्सटगी खरा सही खरगी ममांग हाइदारे को 15-10 years back कोईगी कनोजी पुंझल लगा बिल्डिंग कैपेसिटी अन म लैय से करोड़ चाम तौगदबसिदा 40 करोड़ दी फॉर द लास्ट few years मोइन से सही अहुम मरी सिमनुदा मा लोइगदबने अदुगी बिल्डिंग कैपेसिटी जे मतममददी कोई लोकल कंट्रैक्टर सिंग जी वालमने हुजिकती वैल्यू जी चावरामनिना अदगी अमुक कनोगी नावाइदी से करोड़ चाम लेबदु खाइदोगा स्प्लिट तौबाना मचा 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 थोना मियंगद पीरगदी माई बिल्डिंग कैपेसिटी से बिट तौबगी कैपेसिटी से चावगदबदो मदु अखोइना हाइबदा करी हाइदारे अंडरस्टैंड तौदबना नि खंगदे अदगी अमना माई मागी हयंग कनो तौबदुदा अखोइगे सेन थुम बिल काइबा खोपदुदा नुवाइरोय हाइबगी इंटरप्रिटेशन नत्रगा कनोदुदा परसेप्शन दुदा ओइरमबजु याय अदु हजिकती मदु चुंगसनबगी कनो अमगी ममीसु तारमिना हजि अखोइगे लोकल कंट्रैक्टर सिंगसिगी माई बिल्डिंग कैपेसिटी सिजु लैरनी अदुना हजिकी हाइबा कनोसिदा मयामगी कनोगी हजिकी अखोइगे हजुजि existing honorable minister nazu maduda khara kano woiba haidara ko saugotpagi mami tabanina madu akoi yam luba kano nena ai khanjate adu mujar ko matamam da for example in fal jerwan be national highway number 37 gi lambi se cm maga loiba songam da bahab tare adu biaro na param badigi masi biaro digi NHIDCL ta khusina ragani han yam nuai ba paw madi onagi hai tare ano bom laktore ano ban semani haidan
अदुबु हाइबा सेम NHIDCL दुना अमुक परफॉर्म तोरतबगी डिले तोरबगी वाफम जे लाबनिना एनी एजेंसी लाक्सनु नेशनल एजेंसी असो लाक्सनु मणिपुर दे ओरागदी थबक सॉल्यूशन मंगमदबगी प्रॉब्लम से कोई लोकल प्रॉब्लम फतबजना ओइदुरिब्रा नत्रगा हाइबा एजेंसी सिंगदुना थवा यावदु ओइदुरि अदु सोमदा मोरीरोमददि दुम फना तौरिदना को अदु सिगिदसु जिकिदु अखोइगी से नोनेगे स्वाइदा कंपेंसेशन की प्रॉब्लम खरा क्रॉप अप तौरि अदु मोरेगी जी जी इवन से अराउंड से 800 crore गुंबगी केनो तो इवन मोय प्राइस बो फंग्रेदना अजि फजन सेमी मयाम जो दुम थागनरि हजिरिबा अदि मपान की उजरगसु अदि अखोइगी जु जिक जिरि लंबी जी अखोइगी लोकल कॉन्ट्रैक्टर जिकि HBS ओय काय ओय जो दुम खरा सुबा दुम यावगिमने अदि मतम अबदा सिनद्रिङिदा से अराउंड 10 crore मोकी थादरगा मयाम जु ह्यू एंड क्राई लाकपगी टाइमिंग अदाइदुदा अखोइ लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंग जी फारकांदा एटलीस्ट अखोइगी लंबी जी पास तौनबा इमरजेंसी के नो सेम बदुदा मयाम लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंग जी हुपसनरकांदा व्हाटएवर मागी कैपेसिटी दु पुथोगा अदुम थ्रू होइबा यावेबा आई सामकी एक्सपीरियंस ता ओके अदुगा हुजिकती फंजी चाउना हजिक डबल लेन होइनी इवन डबल लेन दगी 4 लेन कनोगा सी कोई कांचीपुर दगिना कोई मतेक्सी कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंग सुदी मिदना कोई मनपुर यूनिवर्सिटी गेट सिदगिना इलोंग बाउगिसा हजि अबाउट नियरिंग कंप्लीशन हाइदारे को अदु अदु कनो होइना अदुम अखोइगी कैपेसिटी से दुम लेइब्राना अदुमायन थमचनी ओके कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंगी कैपेसिटी दुम निकना लेजबा असिना यंगु तारगति खोगी नेशनल की खोगी एजेंसी सिंग थबक पीरिसिगा मखोगे चांगदमनाबदा अदुम याम फजना तोरप याबगी ओथोबसिंग लेरे अदुना लाइब अहोंबसी याम फबा खोंथा अम ओइगनी अदु ममांगदसु कोई कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन में आमना कॉन्ट्रैक्टर सिंग मसी तोबियु हायरगा अदुम लाकमनी लेगान मदु सोइना ताबी बोइगनी हाइतारे अदुगा NHIDCL की परफॉर्मेंस दा खितंग थुरक्तबा एन क्वालिटी वाट पगी वखम सुदुम लाई हाइतारे उजथन बिलाक चाहिँ उजा असा बिआर होतगी NHIDCL सिनरदि याम नुंगाइरनि हरमने दु NHIDCL ने सुब थबक सिदा सोंदा फजना तौतारगसु अमरमदा तौरमदबा अदुगा हुजे इफाट उखुल लंबी गिसु सेम प्रॉब्लम नि नोंजु थादना लेखोम नेना अदुगा विंटर दना उफुल वाइफुल हाइबगी वाफम फावबा हाउस पुखनरे हे तारे अरमाइ तौदना मिनिस्टर ने एग्जांपल अमा पिउ द नॉट ओनली 202 NH202 इम्फाल उखुल खगनतना कोई NH37 की कोई ओरिएंटल कॉलेज गेट तगिना खुंबोंग फावगी मतेक सिजु क्वालिटी यावदना सेमम दबा मसा मचल इंस्पेक्शन तोर मतम द क्वालिटी याम यावरम दबा अरे हुजिक नागे तार मियाम से अवाब फिम द लेबगी वाफम डिले तो बखनतना क्वालिटी कंट्रोल तो दबगी सु यामना वाफम लाई हाय तारे सो BRO दगी NHIDCL सिनागने हबसेगी ngasi मदुगी कानबसी कानद्रे NHIDCL सिनरुबसु याम तोइना कानब ओइरमद्रे हाबगी रियलाइजेशन हम लंगाक लाकों बालिंगरांगी डिबेट हाइतारे हाउस तौन की डिबेट नत्र फोंदोन की वाफम सिंग सेदा कमाय थंबी लाई अहोंग बसिना ताकपति NHIDCL की शेयर से रिव्यू तौरनी अदुगा मदुदगी चंखरा प्रोबेबली 50% ओबीआई मदुदई ताबे आई कोई स्टेट की कॉन्ट्रैक्टर सिंग द फंगकनी हाबी वाफम से कमाय यंग बे हुजिकी दो ngrangi do akhoi उखरुल के MLA रामुई भाना माना डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अदुगी बिजनेस वे अदुगी कोई हाउस की पीरिबा कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल ऑफ बिजनेस अदुगा कनोगी अदुगी मतुंगिना हाउस की ऑगस्ट हाउस की मेंबर मता एंटाइटल तोबा मागी कनोदी मतुंगिना लक्ष्य बने अदा अखोइना लक्ष्य निंगिदी सिबिने हाना ओबिरमबसु टाउनसिल लिंजन बिरी BRO na pairam badagi BRO gi moi makhada sebak project sebak adu ada moi gi adugi moina BRO na torom badagi NHIDCL na silaga phani na haira kanda khoi gi apat pagi mahuta apumbam na sinladona tawrakpa aduga khoi gi khalla koijombo unabagi bhab ama laido ada idu da aina hajein aina hojik laksin gi poina ngasai gi NHIDCL से रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ऑफ अदुन एप्रूव तौबा अदुन याबा अदुन एजेंसी नेबा अदु ओरगदि आई लाक्सनिंगी पॉइंट दी BRO ngarang kadane ba khoi ge works minister na house thamiसे monitoring committee semaniana akhoi na haina yahoban da sendrang na cheng ma singsa ba sine ba अदु गदि आइना लाक्सनिंग दि मॉनिटरिंग कमिटी में सेमने हाइने बा हुजिकि यांग बोबिदन फेंस कॉर्नर फॉर दादु तेरादा तौरेना ऑन कोई कंसर्न MLA ने लाकांदा NH202 विदो इंफाल उखुल गिनो अदु दि फरे
BRO gi matam da so akhoi adu monitoring committee lei adu gi monitoring committee ma at the time of BRO na pai da su lei bani na adu gi committee da na continuation to raga hojik NHIDCL ta ori mi am si yenga gi havena te ba no no shemani havena ba that means NHIDCL na Manipur gi highway gi 82% hojik pai iba mayam si to podagi committee du lei te ba then BRO gi matam da su committee du lei te havena ba ada yuda khone election ngi di Ministry of Road Highways Transport and Highways na Manipur gi kano da territory manung de lei riba national highway sing sigi sengba chagat ba gi posai sing si moina sinaba matam da Manipur government na khangan da briba khangan lam gani heba soidana Manipur government concern works department khang gane ba adu agadi Hojiki ministry sina authorized tauba empanel tauba agumoina ayaba company aluga work agency work ki farm juda moina pijaraga su thabak tu de khoi state ki thabak ni na adu juda state authority na monitor tawum dog thabraiba moni adu juda then hojik ngarang house thambi ba works minister na khoi rajan hai ngasi su amuk makhata na rectification ma matang nei hana figure de gi dagi Hujiki akogi Oriental College agina kakano bugi kumu bugi marak tu natro ba works minister na mai hogai shaudana bana baya dagai shaudana I will wrote to the union ministry na high do social media da news da kari da loini yau gi banga tani haiba ado hujikta Ramuibhana akogi house honorable member MLA Ramuibhana poraka da committee semi du kaino sine khoyan adu mamang da committee semna na sakharba semra mayam dana kamai torom doiba mogi FEB of the works already done already completed by NHIDCL aduna kari film lerum doino ba hojik somna kanda hojiki NH 202 gi yang pogi na fins corner pogi tawre hari dune ba ada lengak sine yam toina haiba ma khoi dai ba connectivity yen connectivity je hande ki budget su mo chauna reflect obuni ade development inclusive development jo hai lenga sina ada inclusive development is the only through connectivity du ne connectivity de yaw dana pai la ge inclusive aga kamjong da de ka kasom khulen da pherjol da mau da yaroi ha ba lambi yaw dana but ado hojik phok dia khoi gi di lai ba thi ba hai ga di railway do moina December 2023 chali be sai ji ge December phok moina ung pai ngarang na khoi railway kamu ga phang no ba ada resolution mai na mo hai bani na hojik phok di rail lambi leite adon akhoi da hojik le je mathak ta phang le ri siga surface transport ki ali sidane ba ada surface transport se ki 82% pai ba kambu du na moina tawbu du chume haina honorable member Ramoi Bhana pukhalak padi ki chume adu tawre da tawre masi monitoring committee semene je hoi hojik le ri ba works minister hojik pai bi receive di government si March ki lakhi bani 2022 gi kuidri ma khatang ga loina teksak namjan badinate but akhoi na haning di BRO gi matam da monitoring committee sembira ma ba BRO de gi NHIDCL na amu mahut chilo bada anogum sembi gera BRO gi matam da semba du continuation don be gera adai de gi government na birai ngaktana lengang na committee du na descended na tawdna la magadi masi si thok ra hebne ba then ojiki moina NHIDCL na moina lambi semba khotpa da du tor ada tor haibagi wafam khaglatana hojiki akhoi gi jiri lambi da thokri sidi akhoi na tajabada Manipur government na compensation ju bithokra ba lambi se 4 lane na hojik takpi de asukena asugo paketong ne se adu moina ngaktena changsalaga drain jalambagi tholu thoe government na Manipur lamji pira ba noi sigi highway system sibogi sumai paketong ni go sumai paketong ni 4 lane na but work out the one that the work to implement the one that the NHIDCL na sanction la to magine ba hoi honorable MLA maganogi ba pasogi kebana nung bai na then ju drain si thuai ga ne to hi poto adu mama yam si thole ba adu thole se mangjong na monitoring committee to ngang khak sem ne haibane ba house da yam jona sem ko so oshino works minister na sem ka do di phai ba akhoi na haina adu shema kanda adagi moida akhoi mapan gi campaign sing the NHIDCL oro moida piri myam se monitor tawga yadraga de blacklist over adagi local contractor da pibo ko padre secondary ne ba akhoi na haidi mamangi myam do so khoi postmortem tawga nging jeng se ba adagi then tamusu lingjin biri khangbiram gani
civil secretary ji bu dang ko kai dawro akoi nang je ngi di asi kana bai bino si cho asi local contractor on dong mande simplex election ni point di not only the NHIDCL what is the fate of the capital project ki manung chaliba civil secretariat mantri pukhri ki chingmai rong gi sibu hosi kai phim de lai ge ba sahi kya ge ma nu sa gi sibu sahi kya ge ma nu sa gi je still uncompleted still not uses hosi mo sine ya de lai ri ba hongjen be ya de na sine be ya de na sida babu para se de yong hosi exam manung ni board ko sem lere bo sem lere segi lere police headquarter lere post office lere sida lady ba mayam sigi sida civil secretary ani sigi mayam sule sele ma sida chilli ba highway ne daroga sida ordering hanga ki to ni highway da gari kham ya roi biduli ma na gari kham ya ro to ya roi parking mo ya ro du pasam ro kanam log de do aina haijabala ai lakchani gi point na civil secretary se lusilma ga di akoi somde lei ba yanglin sharu oi ba administrative ki jaga du hongbo ga di somehow traffic congestion de kitang do su safani sini de lakchani gi di ado NHID civil do impact na thambi du yamaram chai but asi suni mapan de pitok pa akoi gi locally contractors in the period na mapan de piru ba de gi nang ba dasa haigadra thuk ba kanu haigadra adum jo ina punjab boi wane ba aduna matun jadi lengak si kono simbirano akhona fil tawning di honorable works minister da honorable member punamakta August House ki respected member punamakta akhona hajini di kono simbirano kono simbudu phajana ngangna de kana de sari de yehu ga dawli ada kanjala kana to bukan de ada hoji thui jini tholok mayam tholok ba dai ni ba monitoring committee semne na hairi se they didn't work properly. Okay, ningtin thabak to ramdre. Yes, madugi the notion and madugi reporting lenga to su lak paiter miyam degi and kogi hairiba miyam gi representative sing asina masana su salaga even minister na su masana experience to ramne masigi report lenga ta ningtin lei ba tu tha khoding gi su hairiba NHIDCL gi member yaurga lenga ki review meeting sadum tawi aduna meeting da di makogi makedi gi thabak sin ningtin tawri ha ba tu NHIDCL gi makha da lei subcontractor ha batare sisu mapan degi oiba male aduna for example 202 da masagi varaha infrazina contract seller mani makona thabak subni aduna NHIDCL gi makedi di report se phajam lakba aduga magi makha da thabak suriba subcontractors sing agents sing agency sing makoina ningtina thabak tokdabgi mamisu tari maramaduna hojik monitoring committee am laktar gadi member khudimag yaurani masida NHIDCL member yaurani ministry gi sing yaurani state government gi member sing yaurani and probably local gi contractor mayam su yaurani adu targadi khara makadi improvement laktong mali adu masi hana toram targadi amuk hana kana gani habi hom singni on den obram close ge pretam thanjar ke impact instrument tarule Lengshin bidau not AOC the labor my park with dental clinic da angang amadi ahangi makal makaka yagi problems kaya lying jeri amadi angangi treatment gi damak akhanan 30% discount su pijuri akupa marol gi damak akogi contact number 9366478718 the paw video Presto personalized wonders Imphal da nauna hangdok jere hairiba sida personalized gifts corporate gifts awards and mementos home decor office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maklangsing birau Tilak Ras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Thong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Welcome back to Manung Hunania 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung Hunatanga Sikhana Jeremy Basi State Government and Lamda Masida Leriba Labi Thong Sing Gi Condition Si Am Phana Bhonaba Madu Manung Chana Khwaidi Maru Riba State Asiga Atopa State Singa Phauna Gadaba Connect Gadaba Khwaidi Maru Riba Highway Sing Habitat National Highway Sing Masi Phaganab Gedamakta Suthabadum Paikali Masigi Manung Chana Lamda Masida Leriba National Highway Sing Asigi Ayamba contracts Chada Marifuni Thuigi Changsi Masi NHIDCL na
पायरी है बता तो NHIDCL ना पायरी बता सिंह असी मरुना इम्फाल जिरबाम लंबी ओबीआई नत्रग इम्फाल उखरुगी नेशनल हाईवे नंबर 202 की कंडीशन ओबीआई मसीदा थबक से पाइकर खरगा मतम साना लोरक्तबा अदुगा तौरीबा थबक खरदसु क्वालिटी यारतबसिना मरम ओइरगा हौजिक चथरिबा हाउस की मिफम दंगारांग सी याम चाउबा डेवलपमेंट की मतंग वाफम से फोंदोकनारे है बता NHIDCL पिरम्बा थबक सिंह असी रिव्यू तौरगनी मखोदि पिरिबा वर्क अलॉटमेंट से रिव्यू तौरगनी अदुगा थबक खरा कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंह द पीनबा लेगांग खनबा लेरे मसी होनरगनी अदु तारगदी लोकल कॉन्ट्रैक्टर मयाम थोलक तारगदी मखोई दगी लाकपा कॉन्ट्रैक्टर सिंह अदुगा NHIDCL मखा लाकपा कॉन्ट्रैक्टर सिंह अदुगी मरकता लोकल की कॉन्ट्रैक्टर सिंह याम फजबा हेल्दी कॉम्पिटिशन अम लाकन मरमरगा क्वालिटी सु लेबा अदुगा टाइम बाउंड थबक सिंह मतम थुन लोइबा अदुम थबक सिंह वर्क या हैबगी वाफम सिंह फोदो खेबा लेरे मरमदना रिव्यू तोगद्रिबा खोंथांग असिगी मतंग सिदा खना जरमनी मतंग से ओजा समरेंद्र लाचम तम ओजा सोमेंद्र हजिक लाइब वाफम दी NHIDCL दगी थबक से लोय लथोक नत्री रिव्यू तौनी अदुगा अलॉटमेंट मखोद पिरम्बा अलॉटमेंट से खरा हंदरगा कोई लोकल दा फंगलकनी हाबी वाफम दुनी अदुना प्रॉब्लम से NHIDCL से प्रॉब्लम लाक ओइदबा माले केनो दो हाउस थंबिखिबा वाफम दा NHIDCL था खुदिंग पाथोकपा रिव्यू मीटिंग दा अदुम NHIDCL के माइके दिदी मखोइना CLP की बबु ओइबी थबक की प्रोग्रेसिंग से रिपोर्टिंग फजन पीरी हैबदारे अदु ऑन ग्राउंड दा थबक सूरी बंग सागी कॉन्ट्रैक्ट लो रिबे एजेंट फॉर एग्जांपल 202 की सागी यांग पोपी दगी ना फिंच कॉर्नर फाउबगी किलोमीटर कुंठा मुके सरुक से दा थबक सूरी बा वराहा इंफ्रा हैबदारे मखोइना थबक से फजन सुद्रमनिना अल्टीमेटली टेक्साक NHIDCL ना माना कनो पुबनिना NHIDCL दम खुदोम बिथिन बायतारे माइ तोदना साई कोइगी कॉन्ट्रैक्ट लोगो तोरिबे एजेंट नत्रगा मियोसिंग कॉन्ट्रैक्टर सिंग अदुना अदुगी याम चाउ रिस्पांसिबिलिटी अमा ओइना येंगबा यारिब्रा स्वा एरिया सेदा अदुना अदुगी सेम प्रॉब्लम दो कोइगी लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंग ना मुथाबु पार्क मतम ददी थेंगना रोइदब्रा कमाय थमेबि आई सुमाइना थमजगे मोइदा थबकसी पिथोखरे को थबकसी पिथो मतुंगदा ngसाigi अखोइगी ओजा धनबिना हाबिबा मॉनिटरिंग कमिटी अमा हाइबदा याम मथौ ताब सामना हाइबदा आइसी इम्फाल कनो जिरि लंबी जी आई खर तोइना चले ममांगदा खर तोइना चटप कांस कमाय तो थबक सुरिबा जी कनातनी यिंगसंती कंपनी नत्रगा एजेंसी लेरिदुना कुसिरासी तोर सुबा अखोइगी WMM वेट मिक्स मेकादाम हाइबा थबकसी पोसी बेसिन तोला पोरगा हाइदोगा अखोइगी कनोना अखोइ फजना तेमथोकांदा रोलर कंपेक्ट तौगदबनी अदु मोइना पोरइबा नुंग लेंगोइसी नुंगना तोंगाना अदगी अखोइगी लेंगोइना तोंगाना पोरगा लंबीदुदा मिक्स अप तौबजे सिबिनगा अदुगा हेक्ता लमसम लोइना तौबी मरक्ता लंबी फत्ती गाना हाइरिसे मोइना तौनिबा कुसिदेबा तौरिसे कनामतनी यंगजंद्रबनिना अदुना NHIDCL ने लौरगसु NHIDCL की अथॉरिटी दु नोंगती लेबनती मरक मरक लेबनी अदमाय तोदना मरक मरक लेरगसु अखोइसु समना हाइबदा मॉनिटरिंग कमिटी अमा लेरगदी अखोइ लमदम सिगी गवर्नमेंट सिना खितंग हाईवे जी फानिंगगदी मॉनिटरिंग कमिटी दुना सम 24 आवर्स से मॉनिटर तौरकांदा लंबी कमाइना सेमी एज पर शेड्यूल सेमीब्रा अदि कमाइना सेमी गाइसी येंगबीबा मथौ ताइ अदुगा मणिपुर द सेमीबा एजेंसी सिंजिना लाइबा थबक सिंजु येंगसनबीदबा अदगी थबक क्वालिटी कंट्रोल लेना सुदबा अदम खोनानी काक्तना सेंगु लंबी याम थाबा मानबगी वानी कैसु फजना कैसु क्वालिटी लेना सुगिबा नते खोनानी काक्तगिना कैनोसे अखोइ मतम मत फोटो कापा मी अस्काइ दोरुगनो दा मसी अखोइसी ऑनरेबल CM सु अमतंग उनजगे हाय अदो अखोइ चीबु थाजलुरे अमतु उनजगे मणिपुर की डेवलपमेंट की मतंग वारी सानजगेन अदुबु अखोइ चीदु फंगदबनरा कैनो अखोइ लई अखोइ कैनो RR चलगा अखोइ थाजनगिबनी अखोइ फंगिदि हाइतै मतमदुदा मणिपुर द चाखत थरंग तौरिबसे गवर्नमेंट तौबनती मदु कैनो अमदा डिपार्टमेंट अमदा पिथरकांदा डिपार्टमेंट दुना कॉन्ट्रैक्टर सिंगदा एज पर इंडिया की रूल की मतुंगिना टेंडर पिरकांदा थबक सिंग तौरिने थबक सि तौरिबा थबक सिंजे हुजिकति अदु नत्रेब गवर्नमेंट पिनिंग ममीद पीबा थबक हाना सुजन हनबा टेंडर कोन तौबा मान अपाम ममीद पीबा 100 डेज हाइना थोपगी मरम करिगिनोने 100 डेज थोइबगी मरम सि करिगिनो हाइबनिदा 100 डेज की प्रोग्राम सेमदा 100 डेज की मरम थबक तौनी हाइरगदी 100 डेज की ममांगदा निमित कुनी दंग खाइदोगा ऑल डिवीजन लेदिनेबा ऑल डिवीजन जिंगदुदा मागी वर्क प्रोग्राम सेमन यादबरा 100 डेज की बाइक कदब थबकिंजे अदु 20 डेज द प्रोग्राम सेमनी प्रोग्राम फाइनलाइज तौरनी गवर्नमेंट देन टेंडर तौगनी ओपन टेंडर अदु नत्तेब तौरिसिदी मागी अपाम मीद खल्लकांदा 100 डेज की थबक से सुजन हनबने ममांगदा अखोइ सारजु फंबिरी चीफ इंजीनियर दा हाइरुई ममांगी चीफ इंजीनियर दा वर्क प्रोग्राम लिस्ट पियोना प्रोग्राम लिस्ट पियो हाइ कांदा मा मुन्न खलका करी हाइरकेबु मंगोंदा एक्शन लौरकनी टेक्चा पुनी हाइबगी मोंगदा RTI वेना थारो हाइ एसोसिएशन वर्क प्रोग्राम पियो हाइ कांदा अदुइगदी करिनोबा मागी कांसेप्ट तो चीफ इंजीनियर दुना लौरिबा मागी आइडिया दु करिनो थबकसी लोना लौरगा
लोन मागी मीद पी हाइबने MLA ना मिनिस्टर ना थबक तब तेपियोब नियम चुमने टेंडर तबियु मणिपुर की कंट्रेक्टर सिंह से इचम चमने कंट्रेक्ट ओइब नतेब एक्सपीरियंस लेरग ओइरक मंगाक्तने अदुना NHID ने सेम सुगेरा मणिपुर की कंट्रेक्टर सुगेरा मॉनिटरिंग कमिटी में सेम कांदा फजन यंगशन बिबा मणिपुर की मसा नेशनल हाईवे सेम द अवार्ड पामता लेवे लोइनम यंगदे अमत यंगद कसु कनोदगी ना खोना नि करक्तगी ना सेंगि लंबी से मतम दु सेंगि कांदा कसु कनाना यंगशन दे कनाम तबो मोइना तौरी बमो सुरी बमो कोइलास तो खर मखा दु खर WMM वेट मिक्स में कादा खर पुखत लगा प्रीमिस तौखर कांदा प्रीमिस को तौखर कांदा पोतु फजने हेत उबई वाने हुजि क्रेक लेदन मयाम म तौरी सिनेब सही के फारे से सही अम मखाय मुत ngairम गिनी वरी बोबा अदमाय तौदना एखोय की पोट से डिपार्टमेंट सी करम डिपार्टमेंट ने यंगसन नो सु लेत्रे अदुगा कंट्रैक्टर सिंग सु कोबिदना नों फादो वरी सानबि बिए होल डेवलप कंट्रैक्टर की मिंग तौरी नेब मोइना तौवेना लावबगी वानी कंट्रैक्टर सिंग दुना तौरी बनेब कंट्रैक्टर सिंग दुना नोंगामदे की निता बो थबक वर्क साइट ता लेरगा थबक सुबु मयाम म यावरी सिंसर ओबे कंट्रैक्टर नोंगामदे की निता बो वर्क साइट ता लेरकांदा थबक सि कराइदा सोइगिदगेना येंग यावरीबा अदुगमा कंट्रैक्टर सिंग दु लोइनमक सुई हाइबे नत्रगसु लोइनमक तौवे हाइबे नत्रगसु कंट्रैक्टर मयाम सि फमिनरकांदा अखोई डिस्कशन तौबताई मीटिंग तौबताई गवर्नमेंट पामिबो अखोई हाइबे ताई अदु नतबिदा मागी सिलेक्शन तौरगा लोइनमक थबक से ममिंग याम फजबा 100 days अदगी अदु तौरनी गायना अदगी छन हाइबदा संगाई फेस्टिवल की थबक पाइखत मतम दबु हान टेंडर तौदना थबक तौफम थोप्रने संगाई फेस्टिवल लेसे एनुअली तौदरबनी अदुदी चही अमा वाली गदगी थातर वाली गदगी प्रोग्राम सेंबल लोइरनी टेंडर कोथोकपिनी दिगादा थबक फंगदब कना कना लई येनरगा सु हाइना सुहनगनी अदु नते पॉकेटगी पुथोरक अदुम दे लोइना चनरे अदुना हुजिसु NHID सेलगी खाइदोगा पॉकेटगी पुथोगा टेंडर से नियम चुमने तौद्रगदी सब माननी सब कंट्रैक्टर मयाम थोलगा थबक तौबदा कदोंदुसु माइ पाओय कंट्रैक्टर मणिपुर की स्पेशल कंट्रैक्टर मयाम कोबि तारे थबक सुब ngamba मयाम हुजि PMJ स्वाइदा सुरिबा थबक सिंचे हुजि कनो तौरे हाइसि थबक क्वालिटी कंट्रोल तौद्रे हाइसे करिनो हाइर कांदा कमाय तौगे मतम दुगी मिनिस्टर सिंग मागी पॉकेटगी कंट्रैक्टर पुथोरे पुथोरगा सुबुदुना कमाय तौगे ngसागी मंत्री ना हाइराबने ना पीडिया दे पीरे सब कंट्रैक्ट थबक तु सुब होरमगा पैसा लौथोग चखरनी फाइनल ओइरमरोय सिनेबा अखोय मणिपुर द चनै अदु सरकपुदी अदुमाइना तौबिदे सरकपुदी टेंडर तौदोरे टेंड अदगी मणिपुर की डेवलपमेंट से कमाय तौसिगे मोय खतरा तौगदब नते मोय इदे ओनली प्रोग्राम सेंबीबा मोयना डेवलपमेंट सिनिस मोयना खुद थागदब नते विथ कंट्रैक्टर इंजीनियर तानर कांदा पुन्ना गवर्नमेंट टू फमिनरगा मीटिंग तौर कांदा तौगदब थबक ने हाइबनीदा मोयना लेथोप याबा जानते अदु मोयना साइट तसु वायंग ngang bi mathok tati इंजीनियर ngangadabni मणिपुर PWD लेब PWD लेना कदबगी PDA दा थबक सिनरिनो महुत से थबक सिनदोइनो मणिको दा थबक कदबगी सिनदोइनो मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल दा कदबगी थबक सिनदोइनो पुलिस ऑप्शन दा कदबगी थबक सिनदोइनो PWD जिसि डिफंग ओइरबनी इंजीनियर अफागा PWD दा लोइ लेब अदुगा सी तौद्रगदी NHID सेंदगी लौथोगसु कदोंद माइ पाक ngमोय सिमदि आई थमजगे ओके पॉकेट कॉन्ट्रैक्टर में पॉकेट कॉन्ट्रैक्टर में हम थोलकनी सिना केंता काना बफंगोय ओके NHID सेल ना थबक फजना तौद्रे अदर मागी मखादा लेब कॉन्ट्रैक्टर सिंग ना तगे एजेंसी सिंग ना थबन निंथिन तौद्रबनी ना मखोयदे पीरिबा शेयर है तारे मसिगी अलॉटमेंट सी रिव्यू तौरनी अदुगा मखोयदि खरा लौथोगा कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंग दे पीने हैबने अदुबो हानगी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग नेचर ऑफ गिविंग कॉन्ट्रैक्ट पीबगी मोंग सिदा होंगदोकप थमदरगदी तौभम थोगदु तौद्रगदी होजिकसु अदुमा कानभम खांगो हैबगी याम चावबा चार्ज हाइगदरा अदुगा रियलिटी हाइगदरा मा कोइ ओजा समरेंद्र थंबिरी अदाइदुदा ओजा लोकेंद्र कमाइना थंबिबि सेंबदी कंट्रैक्ट से टाइम इज द सेंस ऑफ कंट्रैक्ट हाइ को कंट्रैक्ट से टाइम बाउंडी मतम अदगी हेलगदी कंट्रैक्टर जुनजु एनी हिंड्रेंसिंग हाइदी करिगुंबा से ज्वार हादना निंखाई खोकाइबा अदगी हेवीली अदि फ्लड थोलक्तना खोलक्तना मसी अदुगुंबदुना मोइदा हिंड्रेंस थोकपदगी टाइम केनो से PBO एक्सटेंशन PBO ना मोइना लॉस तोर कदुइने अदु नत्रगदी करिमता कनो मागी फैक्टर रु लेत्रगदी लॉस तोबसु यादेदना अदुना कंट्रैक्ट गदी टाइम इज द सेंस ऑफ
contract ne ba aduna masai hoji akoina contract ama hekta kakthal laga atopam da pine haju heng legal gi obligation laktuini kari ground kakthut toino mangon da show cause notice pini adu halaktre amu pini ko adu yarak kanda mangon da madugi kaino maya nadre heng kaino da legal gi arbitration tor pa kolokpa aduna hoji panthari ba kaino sida maduna polum do mo henna adi changchal lura kanda koi khujin da tum yubuduna adum tau leidana ko contract si adum kare haidare pending oidana phagadra na tawraga adugi kainom su leyab adum timely act doba adagi hojiki hairiba kaino si ju matam duni jagi award to matam da mangonda magi prepare tawna ba honna bagi matam adagi loi bagi matam adagi cement work to suppose thuram nena no da koi tha ahum da natrag ani de lo shallo haradi mapunsi du eta yaro hejeriba magi kioringi khangdi am khangdi aduna matam jine yam luri se contract da aduna masai gi ji hariba kaino jingji hoi PWD ji matam amadadi any work ama department engineering cell in any department mana execute tawge na hargaju PWD da question nama hangyaba na thabak si taw ngamgatra ngamoidra adana understanding leina raka khoida PWD na workload si yamdana tawragadi yes ngamoinoi dum taw haidana khoigi kari haida no objection certificate kum amam talammeba I don't know jik madu leiriba leitabra di ko ai kano da leitramina aduga any cabinet ki kano da ju hojiki hariba si ta dana adum leibani moidagi aduga any project kai asoba project sing jima pan da thaba matam da ju counter sign to du je PWD simjana to gudam ne because he is the authority haidare aduna national highway gi any kano to matam da national highway gi da mana akoi gi ministry na ju appoint hariba hongu chaw se highway authority na moi ne point tori ne mana asai gi somda SDO gumba kayumna action to ba du maina engineering gi tam sida man ek tok duine land acquisition ek ki waro highway ek ki makha do waro aduna madugi binding oiba kaino jingje masi chat pagi kaino si walagadi hayeng mi ne ta kaino ma da khoi ge lubho ama leibita ko maduna khurong thang bada dum oiduine aduna hojiki kaino si mojik akhoi Somarendra ina hairiba kaino si factor amada hojikpudi engineering loinmaki wing related education gi hanadi division namna pyramid education department ji engineering cell na amana pyramid even Manipur University ji building division number 3 na na pyramid building division number 1 china rims pyramid adu hojik loina mai tongan loi legredra aduna PWD ji hojik hoi thabak workload se considerably yamna handaramani aduna moigi kaino jing du output haigadra expertise jing du expose to dramnina adi madu kare haidare thang ji sinadragadi thaw walidna adugi kaino dasu dum kharade dum tho gane ne dum khalle adu madu hojiki hairiba kaino jina tawtargadi khaga competition jisu tawna bazu amoram da hairgadi phabajani da phabajani di ani jimana logidore na tawragadi khara quality su adum karo torok pi aidana improve torok pi aidana adagi amana ngai ki supervision ki kari hojikti law and order jisu considerably khar pharabra na idum logjei aba aduna ngai ki site chatpa khotpa supervision ki matam amagi kaino dudi khoida blame tawningai ki kaino dudi hojikti khara handarabra na dum khalle aba ado hojik hairiba supervision what equally haibagi question ji madu ju supervision du isam na haibada akoi hojiki slab culvert sida magi sum slab si haire wiring cord na ma amu pi yeba ko yot masa tor kan masi direct akoi gi tire si na kano sida contact to gudab je masi gi proportion je slab haibu du gi man hen risk oi gudam ne se amaji 1 to 4 na se akoi normal layman gi bhap sida toring kalo hojiki 1 to 4 su jadre 2000 da IS 456 na 1 to 4 akoi gi yot law je mamangi da hainer number 1 to 4 1 cement 2 na lengoi adagi 4 jina concrete hai dare ko ai di chip che masi 1 half 3 di taya de na legrab ne aduna hoji koi thong gumba kai gumba da tawje ma hoji assembly da M15 M20 M25 40 even 40 hai je yam lo dis work da koi khun na to la pon tre adagi ma ma je design to ga hai du not only is a concrete mixer man heta tola kanda tawbudu yadram ne adagi design to ga tharka duine adu kanda nangi keno se quality ji fange haidana hujik digital gi no sulamina computerized to ga da torka da bane ba adu hujiki wiring code sida
na na bne na khoi motor kharaga adi akhoi karnen duna tesal thamaga di karmai na potu phasdui no adadi break phawda dum chat lei tu loi ure aduna sai thau matam da makhon thok tana mana hena khwai gi proportion phajagadab haidare ko link koi risk oigadab se masina no tawre adu supervision watpa adagi technical gi keno si madugi isam samba keno gi adum lei drawback se okay supervision watpa gi drawback khara dim lere aduga maruina koi nature of giving contract pi bagi mong da su lere habagi wapna sing mathambiri aduga lei ba department sing asi maruin engineering cell haibtare natraga pwd gi maruina thabak se yamna watpa haigadra yamda haigadra masina maram oiragasu madugi thabak haidi makoina fully utilize tawdragadi matam sangna sinakdragadi madugi magi season nafum thokpa effectiveness to what I have in sing was thambiri mathang si uza dhanabir laksam uza dhanabir ngasagi manipur gi problem se not only contract piba natraga thabak subada sumbagi khoi engineering gi pot wat pakhot pa adu magi sunana tabida khoi leiriba terrain habatare nongju nungsa natraga leiriba chingmai simo mayam se number moiraga ri nongju khoi gi season su lei habatare season sida lambi se mok dragadi adum kharas adugi problem su mayam leibani na adugi wafum zakara dum koi house the khanaba matam da phongdoi habatare koi nongjugi nong gumbagi duga terrain gi koi leiriba chingmai chingpat leimai habatare masina su maram moiraga akai to se dum thokan ba ningtina phajana saruga su hekta karak pa yabagi othok se dum lei habagi ofna sing mathambiri aduna adugi condition se leibani na asagi koi contractor apapa mayam laktar ga su NHIDC'Ls se laktar su ndui mamang de biaro lam tar ga su matam sangna lobagi natraga quality phajana maintain tobang amdagi problem se hairiba khoi natural khoi manipur gi nature da yaujari ba ngasai gi nongjo nungsa gi phibam ai ngasa gi natraga leimai gi phibam sena dum oigane thambi ba yabra masi khoi local contractors sing na hen understand torga masi dum madu gi problem natraga madu gi challenge thengnaraga ningthina solve tobang amgi capacity ubibra kamai thame bi hujiki do tawna takbi bajuda loin order gi matang do ai adum tak hana panjaram ge loin order gi se taw hujik si at random flat loin loin pharian lo bi adu ra sing da di hoi thoning da ba adu ta ba nungai da ba thobuk sing adum ta excavator mai thara me then sinmi sing recently kangpok pi de gi moi gi tower gi sinmi khara phara pure then the truck driver handaman kidnap tawre ko descended thing nei hariba adigi then akhoi gi si the problem si adu gi loino de gi si tampak de almost for in low reko adu sing de lai number 1 ai samjan ningi se oi sing de su government gi magi de gi hojik si number of additional police outposts hengal hanaba ko jila mi yauri dana hengal hanaba tawdi adagi recruitment process me am tawdana ko dana training dong tawdi for a time being farak boys no duga adu suna nataba da koi gi kano se hujiki thabak si mapangi contractor da piba mapangi subcontractor da subse ai wakan masi labor sing si local lagi kaya laurum no mande ai na daja ba information labor sing si akoi si gi local labor engage no mande aduna nga sai gi ada yuda mo hindren sama lai sina kaino ha kanda hoiti ILP ji janaramni na moi me am lakosida madugi pass ki karigi adagi den madugi numit kyani launi den moigi anaye mayum chaning ba deva karma simisi na panchat yaroi mukchatlu bagi amu halak bagi adai da problem kudum oina harakanda tawun knowledge lebiram gani barma manung da thong bumapan sabu ko bagi high court ka yon case tong hi budu adu mi ilam da sangdui ni na akoi shomna kan gi manipur gi or india gi sangam yam si visa gi kari gi passport gi problem jang ko ne ba adagi hujikti kamai tor ge da akoi sum theng lam ne yam nungai ta bam da manipur se akoi ge chief minister na di ma gi inclusive development adu du haibani tawsu tori akoi for the last sahi taret dam tere che akoi ahong ma mayam u phangi hujik se adu hujik si kamai tor ge da work agency kharadi moine matam jani execute tong am hodra ganda raj cover your office ni lai box your office ni lai ba wa agency je kai hai la ke da
ban ko ki ba jene sai to ki be numi chingdu do logji ge hai moi na do khoi shmai na ban lei report pusalak ba ya dre pusan be to di re ko ada khoi kal ka ino to le bak si bon hai di time extension gi time extension gi adu mai posi la e adagi hojiki mapan gi labor gi dumai panja gre ko mapan su labor si mapan lu bisol ko adu ma se ILP gi gi problem lai ba adagi ade amana ko ai nu ai be latest tawo tabira mani Manipur schedule of rates na 2022 gi PW na thok rate copy ga ai pur la e sisu no rate ma oi ba ada akhoi na hoji hangjening gi si tawo ling sal ling da khudong sa ba loroga ai bong no su khangning gi si labor gi rate che masi hojik labor rate che siga sana ri ba number 1 question rajan hangning gi se hojik PWD na Manipur schedule of rates 2022 num thu e ba building gi roads and the bridge gi masi gi rate chi bogda labor quantum du yaurabra ada tasengna samu khongda singa ma khongda nomagi afangba surage na thokpi leba mong bang khara leiri che moida hari ba bidamdina lebi bere che sigi jang da pi ge ha ba thau chu bi ya ga driver adagi amana mo sigi supplement da mo aida thamjani sina sigi labor rate che deputy labor commissioner lekwadabra netraga PWD na lekwadabra natraga tongan lepna ga dabra Manipur gi labor rate che khongban to bugi oiro amagi oiro si su mo mem si akoi gi deputy labor commissioner haimam lay labor department gi mana lepa do bura then PW labor CS ki quantum si to adagi PWD na lepa do bura natraga ani se tongan na division ka gu naga Manipur deputy labor commissioner na se shong thong gi area sai ge den man lepa PWD na swang ge lekun he gi ka no lebra then ani si gi marak se do na ani si gi PWD ga adigi kanoga labor department gi marak se ra si gi ani si su yam dina kena ba PWD na lepa Manipur schedule of rate 2022 da mali amagi se lupa chatret ka something way ba Saturday control home de ga no way ba then labor department le khi ba do kui re review to do ba revise to do ba government private school ma gi principal gi se moi lupa chahum control home de bisa control home de le pe sigi kena ba lai chi bo ba so do labor department gi de mo adale ho ra ba adale nga sai gi ai na question jari se te gi ne te thabak si mapani mi re sinabada oidraba mapani phamda sinabada oidaba khara lae honorable minister na thengnare honorable member na pukhat pire house da khana bire assurance pire yam thaka ningai ni monitoring committee se mani review tawrani akhoi state ki contractors in su khara pidana comparison to hon kholun ba ada di labor haibasin di dana thana ba yaroi dan each and every work da bridge oiro lambi oiro thong oiro labor ado labor gi rates na kamai to labor gi rates chi thabak tu gi schedule da biri ba labor gi rate tu da hojik subi ya dori bra ada matam ga sanari bra PWD gi hoi Manipur schedule of rate 2022 sema then deputy labor commissioner gi di tamo kui re masi gi review to ba tamo ju khambira ngoni ado da question among thole ras thole have di ado ne am ga han jabada PWD na lekwadra labor gi rate Manipur gi oina then deputy labor commissioner lekwadra adu ma government ta thokpiro adagi matam jana lepiro adu agari nga sai gi component namne work ta nga sai gi akhoi raj na impact nga si thambiri ba thabaki kari gi contract work ki tarisi labor sina yanglin chanu ne harba labor yaw draga di akhoi di to Japan gumba America gumba maksun na tamina akhoi shai da machine ghara JCB ghara adagi tamo machinery ghara matam musun ba sina ba ure haibe wani Japan gumba kano gumba gi kano maksun na tamina mi esi men power siam tinna jaga lebani na labor gi pochi masu aina puning chi hinjari di impact thamiri ba topic sida masai honorable minister ngarang haibi ba honorable member pukot da yam phare do labor gi sim masu sembadi every items da labor gi component is 30% che exubogi woro adagi RCC haibagi woro ko 30% jina labor component 70% jina material ne aduna akoina hana akoigi ses na akoigi kano lormidna component ama ahambada changama bha da haijo value added tax na lormi je any item di kai je ahambada
4.9 lower 4.9 je 7% of 72 ne 4.9 je then I don't henkale aduna 5.6 I am lower hojingna mu GST la amina yamna hele item jo de ma ji mu center gi GST state ki GST haina tawre aduna sai labor component ji say for example check ama check ki keno ji ju khoi na lep ta badon na tawe ba ai ta cheng badi koi quality budi koi Manipur da phang ba check si phai ko ada rate si di considerably high ne je lupa tranga check ama gi cost mangon da mortar changdui ni cement adagi lengoi mistri ko ado check ama chang da lupa tranga logic tranga around tranga tu yore ko maduda se tarang hapselo kunmanga ni dana kunmanga ji orgadi mai port ki value ji kunmanga ne basi am chan mutanda mai 30% waita gadi kunmanga di orgadi lupa tai adang tu tadru to adu applicable le to boida boida aduga akoina labor ji nawai ai lijering da labor ki logic ka haibadu akoi gi even minister labor gi yaur ga bawda le pasida Kwaigi India ki manung sta labor ki kenu si kya pigi kan Bombay si kenu ni ko metro city we leta ma gi kenu si ba per day je masi am tan le ban labor si da ordinary haiba ma skill haiba ma azmai na mu khai bane ba aduna akhoi gi ja te du compare to mu tan da si heta hengat pada Manipur gi schedule je adu da mu ji PMGSY da thabak suna matam da below 20% adu adan hairi da asom da gi mu argument tawre ba noina no da khoi schedule PW na semamina noi schedule je yamna high hoibani na moi 20% or 25% below da subangam ni hairi je noi rate exaggerate we na haiglei ne ko adu da asagi taseng har gadi materials cement ji uji sathuk pirim ni ko aap factory da de che at the most samri kai welen khalo ne akhoi gi keno per bag da 150 ji hangalei ne lengoi ju dima lengoi ne toksale uji khoi sai lengoi phangdr mina aduna labor gi component je uji no na takpi ri ba du maina labor ji baro ma mang da subada palising di ta dia Lepaki question bagi orang ado ngasai hari bukan itu kadi considerably am kenare si applicable set to wait okay ado area tu just sama dekat company ko gi rate ki matang se mi yam chena kan da schedule of rate se yam chena kan da department eta siam ga buthore yam chena ko gi mamang da PMGSY da tamo samsundor ko tamo suler mi PWD gi ho ga tamo samsundor sina AC were AC di additional nam were ko matam si da tamo samsundor na contractor association gi mi kawe rate se labor rate se tan si haidan adigi market ta leiriba adigi di site ta leiriba labor sing gi mayam ama adigi di oi mystery gi rate se akoi de khomhle association da khar mating pang biu gain si khanar ga taw mathok tai yam chena ka government na ngamme haidana schedule of rate heta senton ba adigi di bitumen gi rate ka si huji akoi heta no SOR 2022 ka lagi madumadi ayeng jadri ko bitumen rate ka si ay helo yorobani ado si moina heta market ta pick na pirang ngone ba moina si sidai akoi da amya mangba huji PMGSY gi thabak sing se mainly PMGSY si paisa man India government na NRD na pajana thada bani 1 ga 2 ga se hanta ki March ta pura complete oi dor bane ba sidai mayam na mang da ba kap ka da ba mayam se thabak pajana taw kan da mi mayam am conductor mayam am laikre aduna matam laiba khibikta government na engineering department na dikadar sing se discussion to biba aduga moi gi apamba kari leije hangbiba thabak tawharo hana waw da pirga thaba sin taba ai khoi su khar share to honbi ma thok ta na ai tham jage on board ta pun chamina bum thok concluding remark thambiu concluding si ngasai gi ai gi mot de local gi contractors sing se khoi khana sar ba morom bang I am the leije ko ai khoi na profession dongan banina adu ba ai di local contractor da emphasis bi hni marandi ma masana mai masagi sumang sitbadudi sense of belonging ne samamon da laini ba sidi ai labi sibu hayeng si ai ne semam mani si ai ne semam mani si lekai ji khangore adai akoi lekai ni natraga mana Manipur is a whole my yumni da adu di local contractor na ta wusidi handaki khoi works minister na mai awai chawdo adu mo gi thoi ran khale if local contractor da mandu pibira magadi then
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯁꯦꯟꯈꯥꯏ ꯊꯨꯝꯈꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁꯨꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯂꯦꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟ ꯇꯨ ꯃꯥꯎꯠ ꯂꯩꯖꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯗ ꯋꯤꯟꯅꯔ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯥꯃꯨ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯖꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯗꯅ ꯁꯟꯗꯦꯗꯒꯗꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯄꯩꯁꯤꯡꯒꯥ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯐꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯕꯨꯟ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯥꯝ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯄꯥꯏꯁꯟꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯒꯤ ꯍꯩꯔꯨꯛ ꯂꯥꯛꯅꯕꯗꯧꯅꯕ ꯎꯀꯥꯏ ꯂꯨꯀꯥꯏꯅꯒꯩ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯝꯕꯜ ꯑꯄꯤꯜꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯐꯪꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯦꯕꯔꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ओके लेबर रेट 2022 से लेबर कंट्रेक्टर एसोसिएशन यावीरीको सिगा मणिपुर डिप्यूटी कमिश्नर डिप्यूटी लेबर कमिश्नर ने सेमबसिगे सुमाइना लेरे मशीने ने तावो दा हंगचरिजे तावो थावते पथारे अदोरगसु हान लेबिरमनिना अखोइनदि कोऑर्डिनेशन अमा तौतारियो सिगी पोटसिसु मिनिमाइज तौरगा खरा वाइदे एडजस्ट तौया एदो अदुगा इन एनी केस अदु लौबदि सोम सिदुलदि दा आ यावे Okay. अदुना खरा करीदा कंप्रोमाइज तौया गेजे मदु सो आउट तौ हाइवेदी आईगी हम्बल रिक्वेस्ट दी एप्लीकेबल होबे काइनोमदा सोल्यूशन दा हाइदी होजिकी अखोइ राजना पुथोपिरिबा ताकपिरि पुनमक्तो मणिपुर की कॉन्ट्रैक्टर सिंदा सब कॉन्ट्रैक्टर सिंदा मिटे मिसाल लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंदा थौपिबा हाइबनिना अदा लेबर की पोट अमसु यावबदो अदुगी सप्लीमेंट थांगचबनि अदुगा होजिकी रेट सिदी 2022 की मणिपुर शेड्यूल सिगा डिप्यूटी लेबर कमिश्नर का तौरसिदि एसबीसी ने सिदी सिसी यामथिना कनो तौरे दो मसिगी टॉपिक सिगा मरि लेना पुखचबनि सिगी कनो तौजगे अदुगा हम्बल अपील दे मीडिया दे लेजबा खोइना ऑनरेबल वर्क्स मिनिस्टर याम सीनियर ओइबा अदगी लेप्तना सुगसी फोक मनम लेबाक तादन हाइतारेने हे काबा होरपदगी इन अनइंटरप्टेड कारक कैनोनी अदुना हुजिकी अखोगी मथंगी सेशन बजेट सेशन सी 3 द लोरडी मार्च की मथंगी सेशन बे मनुंगदि अहोम अवोन खरा मणिपुर मियामदा सोइदना उहल कनी हैबगी थाजबदो इंपैक्ट की खुतांग न थमजगे ओके अहोंगबा सोइदना लाकपगी फिल्म द लेरे तो अहोंगबसी निंगथिना लाहनगी हैब तारगदी असाय ओजा सोमनदु से थंबिखिबा कोई कॉन्ट्रैक्टर सिंगी मागी प्रॉब्लम से केनो मखोगी रिक्वायरमेंट से केनो हैब अंडरस्टैंड तो मिरबम संगी तन ऑन बोर्ड एवरी टाइम कोई लेंगा की डिपार्टमेंट सिंग पीडब्ल्यूडी की मियो सिंग एनएचआईडीसीएल सिंग की मियो सिंग ऑफिशियल सिंग याव बदमाइना कोई कॉन्ट्रैक्टर सिंग गिसु निंगथिना तानाबिरगा हारिबा कोई लेबर की रेट लैपटॉप बु ओइरो नत्रगा तोंगा तोंगा बा कंपोनेंट सिंग की मतंग द खना बु ओइरो अदुगा कोई मॉनिटरिंग कमिटी सेम बु ओइरो मॉनिटरिंग कमिटी दि कोई मेंबर यावने सु हाबदि थंबिरि अदुना एवरी लेवल दा तातोक तसिन तौनबा अदुगा ngसाइगी कॉन्ट्रैक्ट पीबे से मरोइना कोई हांदगी मणिपुर लेजरिबा कॉन्ट्रैक्टर सिंग नमसे ऑलरेडी एक्सपीरियंस तौरगा लेबा हैब तारे कॉन्ट्रैक्टर उन लेजत मियोई मैम ngसाइ कॉन्ट्रैक्ट पी मतंद पॉकेट कॉन्ट्रैक्टर की मौन कराई दोनम थोलागा मौन कॉन्ट्रैक्ट पी गिबजन मरम मरगा थबक से अल्टीमेटली फजब ngमदबा मदु की सेम पॉकेट कॉन्ट्रैक्टर द कॉन्ट्रैक्ट पीबगी फॉर्मुला से मखा ताना सुम तौलै तारगदी अखोय एनएसआईडीएसएल दगी लोकल कॉन्ट्रैक्टर द पीरे हैब तारगसु प्रॉब्लम दो सॉल्व तौबंगा मोय अखोयना पामीबो ऑब्जेक्टिव तो अदमक डिफीट तौगनी माइथिगनी हैबगी वाफम सु थंबिरि मदुना मरमदुना अदा एरिया द सुलेंगा न हेंदन होना बिबा मरोइना कॉन्ट्रैक्टर सिंगी वॉइसिंग सु ताबी बामदे मथौता हैबगी नोट से दंगसी मनु हुनगे थरम से मतांग चाइलो संजरगे ngasi थरम से दा ओजा सोमेंद्र ओजा लोकेंद्र अमदी ओजा धनबीर लेंगबतन थरम से थवा पिखिबा मदि मपुंग फान बिदम ता ओजा हुम पोरबिस दाम कना थाचो प्रोडक्ट अप्रिशिएट यू जॉइनिंग मसने ngasi मनु हुनगे थरम ngasi ge एडिशन से करम तो बिबगे को खान बिरप यागने खोय मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा खोय फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा join to birga comment amadi feedback thabir piyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us on the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off.